дар ҳавзаи интихоботии Соизебон рақами 5 интихоботи вакил ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент баргузор гардид. бахшида ба 30-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент байни дастаҳои қисми низомии 05-170 ва қисми сарҳадии 0203 мусобиқаҳои варзишӣ ташкил гардид. ҳар ҳафта рӯзи шанбе аз тарафи раиси шаҳри Панҷакент қабули шаҳрвандон гузаронида шуда, дар он арзу шикояти мардум шунида шуда, барои ҳалли онҳо масъулон вазифадор мегарданд. дар факултаҳои донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент рӯзи дарҳои кушод гузаронида шуд. ёди хотири родмардони ватан, собиқадорони меҳнат, ҳар нафари шуҷои ватан дар қалби ҳамагон ҳамеша ҷовидон хоҳад монд. санаи 26 феврали соли 2023 дар ҳавзаи интихоботии Соизебон рақами 5 интихоботи вакил ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент баргузор гардид. қобили зикр аст ки барои интихобот дар ин ҳавзаи интихоботӣ 2 нафар муовини раиси кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Ҳамзира Замонова дар асоси қарори кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва коргузори филиали бойконии давлатии вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакент Маҳкамои Кенҷаева аз тариқи худпешбарӣ ба қайд гирифта шуданд. дар рӯзи интихобот садҳо нафар сокинони маҳаллаи Соизебон ва ҳавзаи интихоботии рақами 5 дар ин чорабинии муҳим хеле фаъолона ширкат варзида ба тарафдории номзадҳои арзандаи хеш рай доданд. ёдовар мешавем ки аз тарафи роҳбарияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Панҷакент барои баргузорӣ ва дар сатҳи хеле хуб анҷом додани натиҷаҳои интихобот тамоми шароитҳои мусоӣ фароҳам оварда шуда буд. дар ҷараёни овоздиҳӣ мо бо сокинони маҳаллаи Соизебон Муртазо Арбобов ва Мавҷуда Собирова ҳамсуҳбат шудем ки онҳо ҷараёни интихоботро хеле хуб арзёбӣ карданд. ман имрӯз барои интихоботи вакилони маҷлиси халқии шаҳри Панҷакент иштирок карда истодем ва ба намояндагони арзандаи худ овоз медиҳем. ман имрӯз мо шоҳиди он шуда истодем ки гурӯҳ одамон дар имрӯз бо вақти хуш бо чеҳраи болида ба интихобот номда истодам ва ба вакилони арзандаи худ овоз дода истодам. тамоми шароитҳо дар ин мактаби таҳсилоти умумии рақами 1 муҳайё карда шудааст барои интихобот. мана имрӯз дар шаҳри Панҷакент интихобот рафта истодааст. ман низ ҳамчун як шаҳрванди шаҳри Панҷакент дар интихобот иштирок варзида истодам. интихобот барои интихоб ба вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент интихобот рафта истодааст. ҷале ки мебинем интихобот дар сатҳи баланд рафта истодааст. ҳамагон бо як фаъолият иштирок доранд. ман низ ба тарафдории номзади арзандаи худ овоз медиҳам ва умед дорам ки вакилоне ки имрӯз интихоб мешаванд ба халқу ба миллат ва ватан софдилонаву пурдилонаву ба ғайрат хизмати худро адома меҳам. ман шаҳрванди шаҳри Панҷакент Ҷамшед Боқтаев аз вакилони халқи Панҷакент арзандаҳои ба овоз додем. мехоҳем ки оянда ба шаҳри мо обод шавад, маҳаллаҳои обод кунанд, ҳанчи ката обод кунанд, камбудия ислоҳ кунанд, ҷавонҳоро ёрдам кунанд. дар бораи ҷараёни интихобот дар ҳавзаи интихоботии Соизебон рақами 5 раиси комиссияи интихоботӣ сарвари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Панҷакент
саломат расулова аз ҷумла ба мо чунин иттилоъ дод. امروز در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 1 انتخابات وکیلان خلقی شهر شده گذشته ساده است. در انتخابات 1623 نفر انتخاب کنندگان هستند که از آنها حالا 600 نفر آواز دادند که این 30% را تشکیل می‌دهد. انتخابات در سطح بلند گذشته ساده است. در اساس قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان عود به انتخابات به مجلس‌های محلی وکیلان خلق پس از بستن درهای انتخابات و از روی شماریدن بولتین‌های انتخاباتی به طرفداری نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین معاون رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همزیر زمان و 70% انتخاب کنندگان آواز دادند و همینطور او با وکیل مجلس وکیلان خلق شهر پنجکین انتخاب گردید. با اقدام کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین با مناسبت 30 سالگرد تأسیسیابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در قسم حربی 05172 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر پنجکین با نمایندگان گروه افسران و سربازان قسم سرحدبانی 02 و 03 مسابقه های ورزشی تشکیل کرده شد. مورد ذکر است که دسته های این قسم های نظامی در مسابقه ها اوید به فوتبال، والیبال، شاهمات و ششکه، دستخوابانی، وزبرداری، وزکشی و دیگر نمودهای ورزش مهارت و استعداد خیلی خوب نشان داده. باری دیگر ثابت نمودند که آنها آب و تاب جسمانی خوب گرفتند و برای حمایه مرز و بوم وطن آماده می باشند. ناگفته نماند که در تهیه و برگزاری این مسابقه های ورزشی سهم رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده رئیس سازمان جوانان و تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین قابلجان جلالوف خیلی زیاد است. در خاتمه این مسابقه های ورزشی از طرف رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین مراد شکرزاده با هیئت قماندانی افسران و سربازانی که در این مسابقه ها مهارت بلند نشان دادند افتخارنامه ها و تحفه ها تقدیم گردید. با مقصد باز هم افتخار نمودن از تاجیکستان صاحب استقلال و 30 سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان از طرف این قسم‌های نظامی یک گشت ایدانه نیز تشکیل کرده شد که واقعاً باری دیگر از آمادگی افسران و سربازان قسم‌های نظامی 05170 و قسم سرحدبانی 02 03 بشارت میداد. مورد ذکر است که در این روز خیلی فرخنده یک گروه خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 40 جماعت دیهاتی چنار در این قسم نظامی با شرایط‌های خدمت افسران و سربازان شناس گردیده باری دیگر اظهار نمودند که آنها نیز برای خدمت مادر وطن آماده می باشند. در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیسان ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، کارخانه و تشکیلات‌ها وظیفه‌دار شدند که هر هفته روز شنبه برای بررسی و حل مشکلات و معماهای مردم روزهای قبول تشکیل نمایند. با این مقصد هر هفته روز شنبه از طرف رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق روز قبول شهروندان دایر می‌شود.
мешавад. дар ҷараёни рӯзи қабули шаҳрвандоне ки санаи 25 феврали соли 2023 баргузор гардид, аз тарафи раиси шаҳри Панҷакент шаҳрвандон оид ба масъалаҳои гуногун мавриди қабул қарор гирифта, барои баррасӣ ва ҳалли муроҷиатҳои онҳо шахсони масъул вазифадор шуданд. дар ин рӯзи қабул даҳҳо нафар шаҳрвандоне ки ба раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ муроҷиат карданд, барои ҳалли масъалаҳое ки онҳоро хеле сарсон карда буд, ҷавобҳои мушаххас гирифтанд ва масъулин вазифадор шуданд ки барои баррасӣ ва саривақт ҳал намудани мушкилоту муаммоҳои шаҳрвандон чораҳои зарурӣ андешанд. гузориши Сабрина Акрам ва Ванек Муҳаммад Мирҷонов. дар бинои маърифатпарвари донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент барои қабули мактаббачагони синфҳои 11 рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. дар он хонандагон аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 ва дигар муассисаҳо бо ҳамроҳии омӯзгорони худ ташриф оварданд ки аз ҷониби устодони факултаҳои донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент пешвоз гирифта шуданд. ба муҳассилин аз таърихи донишкада, рафти омӯзиши дарсҳо дар донишкада, шарҳу овезаҳои мавҷуд буда, аудиторияҳо бо тахтаҳои электронӣ ва ҳамзамон осорхонаи донишкадаӣ дар назди факултети таърих ва раванди идоракуниву сайёҳӣ дар факултети менеҷмент маълумотҳо дода шуд. Ҷумаева Маҳина, ҷонишини директор оид ба корҳои тарбияи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 андешаҳои хешро чунин иброз намуд. من جمعه و مهینه سفرانه جانشین دیرکتور اوید به کارهای تربیه و آموزگاری فنی فیزیک اینفرماتیکا در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 37 می باشم. ما امروز با همکاری دانشکده آموزگاری شهر پنجکند محترم انصاری معظم خان تصمیم گرفتیم که خوانندگان مکتب میانه تحصیلات عمومی رقم 37 را با فاکولته های دانشکده شناس نماییم و می‌خواستیم که در آینده نسلی یک فایده‌آوری جامعه باشند و برای باز هم گلگشفانی وطن عزیزمان سهم ارزنده خیش را گذارند. در رفتی واخوری خوانندگان صنف‌های بالایی با احساسات بلند اظهار داشتند که آنها می‌توانند پس از این کسب خیش را انتخاب بکنند و به دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند می‌خواهند طریق مرکز ملی تستی حجت بسپارند. درباره وضع تعلیم، تکنیک‌های آن سفروف سمندر، دکان فاکولته متماتیکا و اینفرماتیکا چنین گفت: امروز موافقی نقشه کاری دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند روزهای درهای گشود در نظر داشته شده است که علاقه یک چند مکتب‌های اطراف شهر پنجکند از آن دیدن کردند. مقصد از برگزار نمودن روزهای درهای گشود این معرفی امکانیت‌های دانشکده، معرفی پتانسیل کادری و پتانسیل مادی دانشکده میباشد که دانشجویان دانند که در شهر پنجکند چنین دانشکده است، دارای همه امکانیت‌ها میباشد. حاجی کامرانجان محمود قلویچ دکانی فاکولته تاریخ ذکر نمود که در پرتوی هدایت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان آنها پیوسته شاگردان را با آموزش تاریخ اجدادان خود و رشد اداره‌کنی و سیاحی و روند فن‌های دقیق راهسپار می‌نمایند. موافق نقشه کارهای تشکیلی درهای کشاد اعلان شده است و یک گروه خوانندگان مؤسسه های مکتبی در فاکولته تاریخ حاضر شدند و از آن دستاوردهایی که در طول استقلالیت جمهوری تاجیکستان به دست آوردگی بود، از دستگاه های الکترونی و از روند تحصیلی که دانشجویان امروز تحصیل کرده ایستادند و از آثارخانه فاکولته تاریخ دیدن نمودند. اسرائیلوف صلاح‌الدین شودیبیکویچ مدیر کافدره تاریخ باستانشناسی و میراث نیوگان ضمن صحبت با ما ابراز نمود که امروز دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند بهره قبول داوطلبان همه تدبیرها را برآورده است و استادان کوشش به خرج می‌دهند تا در آینده شاگردان خود را در روحیه وطندوستی و میهن پرستی آماده نموده یکی از کادرهای بهترین ساحه خود بگردانند. در فاکولته 5 اختصاص فعالیت می‌نماید. امروز از روی اختصاص روانشناسی عملی در شعبه روزانه و غایبانه، در شعبه تاریخ حقوق
шӯъбаи рӯзона ва фосилавӣ, инчунин дар ихтисосҳои таърих, забон ва адабиёти рус шӯъбаи рӯзона ва фосилавӣ ва инчунин бо тағйир додани номи ихтисосҳои таърихи дин ва ихтисоси таърих диншиносӣ, шӯъбаи рӯзона ва ихтисоси таърих фарҳангшиносӣ мутахассисон тайёр карда мешаванд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Ник Муҳаммад Мирҷонов. номи нек ва заҳматҳои шоистаи родмарди ватан Норматов Ғанӣ дар хотироту қалбҳои мардуми диёр ҷовидона боқӣ хоҳад монд. ин суханон дар маросими видоъ бо ин қаҳрамони ватан бо ҳисси ифтихор садо медод. санаи 1 марти соли равон мардуми шаҳру деҳоти Панҷакент заҳматкаши ақибгоҳи ҷанги бузурги ватанӣ, марди хизматнишондода, собиқадори меҳнат Норматов Ғаниро ба хонаи охират гуселонд. Облоқул Ризоев, раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр, ба сухан баромада гуфт: Норматов Ғанӣ шахси поквиҷдону хоксор, меҳнатдӯст, ғамхор ба мардум, аз ҳама муҳим меҳмондӯсту меҳмоннавоз буданд. хотираи неки шахси бароиманди диёрамо Норматов Ғанӣ зиндаё дар дили ҳамкасбон, коргарон, умуман онҳое ки ин касро мешинохтанд абадӣ хоҳад монд. ман аз номи ҳукумати шаҳри Панҷакент, шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳри Панҷакент ва шахсан худам ба хеҷу таборони марҳум Норматов Ғанӣ таъзия баён карда сабри ҷамил мехоҳам. дар маросими видоъ бо ин қаҳрамони ақибгоҳ аз номи маъмурияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент муовини раиси шаҳр Санъат Тоҳирзода иштирок ва суханронӣ намуда дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ӯ ба ҳозирин маълумот дод. ӯ аз ҷумла қайд намуд ки Норматов Ғанӣ 15 феврали соли 1928 дар оилаи деҳқон дар деҳаи Наврӯзтепаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ба дунё омада. санаи 1 сентябри соли 1935 ба мактаби деҳа ки дар меҳмонхонаи одамон кушода буданд 7 сол таълим гирифта онро хатм намудааст. пас аз хатми мактаб соли 1943 то соли 1972 дар собиқ калхози ба номи Карл Маркс зиёда аз 27 сол ҳамчун чӯпони моли майдаи калхози мазкур кор карда дар солҳои вазнини ҷанги бузурги ватанӣ барои фронт ба амбори калхоз гӯшт, пашм, пӯст супурда ҳиссаи худро дар таъмини маҳсулоти чорво барои фронт гузоштааст. барои хизматҳояш ҳамчун заҳматкаши ақибгоҳи ҷанги бузурги ватанӣ бо медалҳои ҷашнии 30-солагии ҷанги бузурги ватанӣ, 40-солагии ҷанги бузурги ватанӣ, 50-солагии ҷанги бузурги ватанӣ, 70-солагии ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 ва бо мукофоти давлатӣ барои хизматҳои шоён ва ветеран труда сарфароз гардонида шудааст. сипас Маҳмад Амин Ғафуров, имомхатиби масҷиди ҷомеъ, сухан намуда чунин иброз намуд: бубинед ки мана бузургон мегӯянд ки ба рӯзи аҷал найза ҷавшан даррад, зи пероҳани беаҷал нагзарад. падарон бобоҳои мову шумо ҷанги бузурги ватанӣ гузашта, хайр ононе ки аҷалашон расидагӣ буд шаҳид шудану мурданд, лекин ононе ки умрашон боқӣ буд бод омадан барои ҳаёт зиндагӣ карданд, ҳаёт диданд ва имрӯз барои мо шумо падарони бузург инҷо ҳузур дорем. муҳофизати ин ватан, муҳофизати ин миллату халқ ин фарз аст аз нигоҳи ислом. дар Фарҷон бошад фарзанди шодравон аз номи пайвандону наздикон ба ҳама ҳозирин изҳори сипос намуд. азиз меҳмонлар, ҳамқишлоқлар, авваланбор shu otamning janozasiga kelganlaringiz uchun rahmat. Xush kelibsizlar. Iloyim otamning joyi jannat bo'lsin, oxirati obod bo'lsin. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. ёдрас мешавем ки давлату миллат ҳеҷ гоҳ хизматҳои шоистаи родмардони ватанро фаромӯш намекунад ва ёди онҳо дар қалби ҳамагон то абад боқӣ хоҳад монд.